Zdravo svima! My name is Dunja, and welcome to episode number 6 of Serbian Corners podcast. This week's episode is going to be a little bit different because this time you will have the opportunity to hear a conversation in Serbian with our student Jelena, who came from Russia and has been learning the Serbian language for about a year and a half. And in this relatively short time, she has become a fluent speaker of Serbian, which is a great achievement. Jelena and I will talk about how she achieved this and how you can also follow in her footsteps and become fluent in Serbian. This conversation is B1 level, but as always, even if you're not there yet, give it a try and you might be positively surprised to learn that you can understand a lot more. So listen and enjoy. Zdravo Jelena, dobrodošla u naš podcast. Kako si? Dobro, hvala. A ti? Nije loše, hvala. Kaži mi, Jelena, odakle si ti? Ja sam iz Rusije. Pre nego što sam došla u Beograd, živjela sam u Sankt Peterburgu, a poreklom sam iz Ekaterinburga. Taj grad se nalazi na Uralu. Interesantno. A čime si se bavila u Rusiji? Ja sam profesorka njemačkog i ruskog jezika kao stranog jezika. Bavila sam se predavanjem jezika, a time se bavim i sada. Lepo, ti si u našoj struci. Šta te je motivisalo da naučiš srpski jezik? Pa, u stvari ja uvek učim jezik kad idem bilo gdje. Na primjer, ja sam počela da učim mađarski pre pola godine zato što smo bili u Mađarskoj u julu. I da, ja sam počela da učim srpski čak, ne znam, verovatno već na aerodromu. Instalirala sam neku aplikaciju i u početku sam učila srpski preko aplikacije. Zato što sam se već u avionu osjećala kao da sam doživjela kao moždani udar, zato što srpski jezik je slovenski jezik i mnoge stvari zvuče slično, ali ti ništa ne možeš da razumeš. I onda kad sam došla, ja sam počela da učim odmah. Upisala sam se na kurs verovatno nedelju posle ili ne znam, nedelju ili dve nakon što sam došla. Mogu da kažem da je učenje jezika moj hobi. S jedne strane, učenje jezika je moj posao, a sa druge strane i kao hobi. Uvek učim novi jezik kada imam priliku prvo da pričam na ovom jeziku. Učila sam i španski i francuski, na primjer, na fakultetu, ali nikad nisam došla do Španije ili do francuski u tom trenutku i shvatila sam da je baš teško kad nemaš motivaciju za razgovor. A ovdje, naravno, kad sam došla, odmah sam pokušavala da pričam u svakom trenutku i to uvek govorim svojim studentima. Moraš da pričaš u svakom trenutku. Kad možeš da pričaš, pričaj. Dobro, kažeš da si dosta razgovarala na srpskom, a kako si pored kursa i razgovora još učila jezik? Šta si čitala, šta si slušala? Šta sam slušala? Ja sam u stvari onaj tip učenika koji može da uzme informaciju kao iz vazduha. Ja sam, kako se zove taj tip? Pa, tip koji uči slušajući je auditivni tip. Da, ja sam auditivni tip i naravno slušala sam sve što je bilo oko mene, tako da slušala sam u busu, u prodavnici, čitala sam oglase, ne znam, čitala sam u prodavnici nešto. I uvek kad sam slušam, na primjer, nešto u prodavnici ili u ulici, u mojoj glavi pokušavam da to ponavljam i onda da razmišljam koja je to bila situacija i kako bih da mogla da koristim ovu reč. I, na primjer, uvek mogu da pitam onda profesora ili profesorku. Ja sam čula jednu reč, u kojoj situaciji mogu da to tako da odgovorim i tako dalje.
Mislim da to je pa baš komunikativno. Kad ti čuješ neku reč, ti možeš tu reč da razumeš i onda da je koristiš, pa to je kao u stvari način na koji deca uče jezik. Ali šta još? U tom trenutku je bilo vreme kad sam išla u Rusiju, nisam imala srpski jezik pored mene i morala da spakujem moje stvari, da uzmem svoje mačke i da se vraćam u Beograd. I tada sam počela da gledam crtani film Pepa Prase zato što našla sam na YouTubeu, mislim, skoro sve epizode, pa ne znam sve ili ne, ali ima oko 8 sati ovog crtanog filma. I kad sam bila u Rusiji, jedan mjesec gledala sam svaki dan jedno ili dve epizode, možda i bolje, možda i više. Ovu grešku nikad. Ne znam kako da pravilno da izgovoram. Pa da. Pepa Prase je super za početnike, zato što ima neki kao narator koji priča i možeš da slušaš tekst i u ovom trećem licu kao neku priču, a ima i puno dijaloga i ovo su dijalozi, još jedna greška, za decu, ali u crtanom Pepa Pras dijalozi su za decu koje uče jezik isto kao možeš da učiš svoj jezik, ali to je za decu i to su različite situacije i super je istina je za učenje, mnogo sam naučila. I kako si još učila srpski jezik van učionice? Ok, kasnije kad sam se već vraćala u Srbiju, moje drugarice i ja smo išli jednom na jedan film koji je bio na srpskom, zato što je bio srpski film i onda sam kupila knjigu, a film je bio dečiji. I da, i to je super za početnike da gledaš dečji filme. Možeš da gledaš crtane filme u bioskopu, zato što samo crtane filme filmovi za decu su sinhronizovani. I da, možeš da gledaš crtane filme. I onda sam kupila ovu knjigu. Film se zove Leto kad sam počela da letim. I ima i knjiga i ovu knjigu mogu da preporučim, kao i ovaj film, ali ne znam gde da gledaš film, onda samo da knjigu mogu da preporučim. Ova autorka se zove Jasminka Petrović i ja sam pročitala ovu knjigu prvo i onda sam mislim da kupila skoro sve knjige ove autorke i čitala sam skoro sve i to isto su knjige za decu. Imaju knjigu za decu od 6 do 7, od 8 do 9, od 10 do 12 i tako dalje. Ja mislim, kad čitaš, kad hoćeš da u stvari da ceo jezik da uhvatiš, moraš da počneš sa knjigama za decu. Zato što ako hoćeš da učiš kao deca, treba ti i da vidiš kako izgleda vaspitanje dece, da bi saznao kako su odrasli i tako dalje. I to je interesantno kako deca idu u školu, kako, ne znam, ponašaju se sa roditeljima. Sa roditeljima. Da. I ona, Jasminka Petrović, ima i knjige za tinejdžere. Za tinejdžere je već malo komplikovanje. U stvari, ove knjige? Mislim sve knjige. Da. Za decu, pa ove greške uvek pravim, za decu koje su za decu od 6 do 7 su na čirilice i možeš da naučiš čirilicu, a onda koje su za tinejdžere, one su pisane već latinicom. I to je isto dobro da vidiš. I da, i možeš da počneš na jedan nivo sa knjigama za 6 godina i već B1 nivo možeš da čitaš neku knjigu za tinejdžere. Koju knjigu za tinejdžere si ti čitala? Ja sam čitala, pa što se tiče Jasminke Petrović, čitala sam knjigu koja se zove, na primjer, 35 kalorija bez šećera. Mislim da to je baš super knjiga
baš je teška knjiga u stvari o jednoj djevojčice koja ima anoreksiju. I da, i sad još, pa sad malo već čitam ove dječje knjige zato što sam kupila knjigu za odrasle. Dobro, ti puno učiš čitajući i mislim da je to vrlo koristan način da se nauči jezik. Dobro, Jelena, hvala ti puno što si danas došla u naš podcast. Puno toga smo čuli od tebe i nadam se da će tvoji savjeti biti korisni za sve strance koji uče srpski jezik. Mislim, sigurna sam da hoće. Hvala da si mi pozvala. To je bilo moj prvi podcast u životu. Pa kako tvoj prvi podcast, da imate kanal Easy Russian, tamo se stalno pojavljuješ na YouTube-u. I da, jedna topla preporuka, ako ovo slušaju Srbi koji uče ruski, toplo preporučujem da odete na YouTube, da odete na kanal Easy Russian i da gledate videe. Vrlo je koristan za učenje, vrlo je interesantan, a moći ćete da vidite i našu Jelenu. Hvala tebi. Ali da, šta mogu da kažem? Samo da morate da pričate da u svakom trenutku i da ne bojite se da pričate. I u podcastu i na YouTube-u. I na ulici, ili u ulici, kako te kažeš? Na ulici. Na ulici. I pravite greške, svaki čovjek pravi greške, i Srbi prave greške, svaki put prave greške koje ja mogu da donesem onda na čas, da moja profesorka me isprave i tako da. Dobro, to nije ništa strašno, to znači da zapravo slušaš jezik okoline u kojoj živiš i to je zapravo dobar znak. Mislim, ne greške, ali dobar je znak da obraćaš pažnju na jezik. Dobro, Jelena, puno ti hvala što si izdvojila vreme da dođeš u naš podcast i nadam se da ćemo se opet ovdje čuti kada bude bila neka druga tema. Hvala, ciao. Ciao. Okay, that's all for this week. I hope you enjoyed listening to this dialogue and that you've learned something new today. And this week's homework is to speak Serbian more, as Jelena has advised. So speak wherever you can and whenever you have the chance. Don't be afraid to make mistakes. It's perfectly normal to make them, and it's a natural part of learning a foreign language. So I encourage you, and Jelena encourages you to just speak. If you like this episode, make sure to follow us for more content and free materials, and of course, register for our classes if you want to study Serbian language with us. I will see you next Wednesday. Vidimo se.